bio strašan jer je grad nije htio platiti plohu. Na kraju su ju platili po koeficijentu 0,25, trebali su 0,50. Sa Dropuličkom sam pregovarala 1-2 godine, odlazila na sastanke gore, zgrada je zjapila prazna. Ja sam uspjela napraviti, predala sam ove zahtjeve za uknjižbu, za polaganje ugovora za sve stranke. Neko je platio, neko nije platio, onda je Gortan obećao u prisilnoj nagodbi da će jedan dio novaca platiti. Platili su 60% vrednosti, kao što je bil i u prisilnoj nagodbi do 60% se isplaćuje, ne? Tako da nisu ni platili kompletan dio za stranke. I onda je to stajalo je, presing na mene bio strašan, ali već je bila nagodba napravljena, sad su trebali izabrati izvođača. Povjerenstvo je napravljeno u gradu Zagrebu, ja sam bila član povjerenstva jer sam imala preko skoro sve kupce, osim nekih velikih, bilo ih je, mislim, Zagrebačka banka, Eksport drvo i grad, oni su nosili veći broj površine, ali su ovi imali sve lokale, ne. Onda nas jedva jedvice jade, Dropulička je pristala da plate nekih tam 10 miliona kuna. Taj novac kroz stajao na računu grada, nisu htjeli ga uplatiti. Onda je opet problem nastao, kad smo sve dogovorili, ja sam pristala da se ipak ta tržnica dogotovi na kraju, pa makar i na štetu tih jadnika koji su trebali doplatiti veći dio, da konačno uđu u svoje lokale. Ali onda je bilo opet problem ko će to dovršiti, grad je forsirao Industrogradnju. Ja sam provjerila, Industrogradnja nije plaćala redovno ni osobne dohotke svojim ljudima, ali je imala dogovor sa gradom o prebijanju nekih poslova, kompenzacija i ja sam strašno smetala i mene je trebalo maknuti. Samo da kažem, kad sam uzela poslove tržnice, povećala sam broj ljudi u kancelariji, uzela sam 3 vježbenika jer je bilo jako puno rasprava na općinskom sudu i u to vrijeme sam uzela jednoga advokata koji je došao ciljano u Zagreb, vjerojatno je ciljano kod mene, jer me dočekavao na sudu da nema gdje raditi. Radilo se o Šoć Drašku, koji je otišao, imao kancelariju u Dubrovniku i prešao je u Zagreb, ali nije mogao biti advokat jer nije do 31.12.1992. nije imao domovnicu i nije mogao raditi. Komora mu je dozvolila, ali ga je 95. izbacila iz komore, što ja nisam znala. I ja sam ga zaposlila kod sebe u uredu, ali ne na svoju volju i želju, nego je on dočekaval mog sina pred Đurom, dočekaval ga je pred školom, počeo se s njim družiti. Domagoj je onda imao 16 godina. Rekao da ja nisam ni znala da se oni druže i jedan dan dolazim iz ureda i Šoć Draško kosi travu u mom dvorištu u Bosanskoj 54. Već tada je Šoć Draško znao šta ja imam u kući, kakve imam vrednosti, jer se njegov brat bavio s time i istjeran je iz Dubrovnika zbog krađe umjetnina za vreme bombardiranja Dubrovnika. Ekipa od Šoća i Smiljana Reljića krala je od hotela Excelsior pa po bogatim ovim kućama, krali su umjetnine koji su išli, neke su brodom, a neke su odlazili, ja ne znam na koji način, valjda kopnenim putem, do Rima. Negdje u predgrađu Rima je bio njegov brat Jovan koji je tamo i prodavao te umjetnine. Kad sam doznala da Šoć nije, da je izbačen iz odvjetništva, maknula sam ga, to sam doznala 17, počeo je raditi kod mene 1.9.1995. 17.11. sam doznala da nije odvjetnik. To slučajno na raspravi sam doznala od kolege Katića, gdje sam vodila spor
Radulović i Zrinjevac. On je bil košarkaš, igrao je za Zrinjevac. I onda jedno vreme nije bil kod mene i nalazio se sa mojim sinom i plakao, jedan nema od čega živjeti. I kad sam ja bila jako